Om Swastiastu, alit-alit kelas 2 puna pegatre, dumogi kena rahayu sareng sami nggih. Nah, aku sana sampun lintang, alit-alit sareng sami sampun melajang indik sekarare. Nah, irika wenten dawag niki sekarare gending meong-meong. Nah, alit-alit talor sampun mengubah dari bahasa Bali ke bahasa Indonesia. Niku sampun becik pisan karyaan alit-alit sami. Nah, sering makin lanturang indik sekarare iring makin melajah metembang atau megening sekarare nggih. Nah, niki wenten sekarare jenggot uban. Nah, ring buku alit-alit talar sampun wenten. Nah, niki tembangnya neng iring sareng-sareng melajah. Alit-alit malah jebos karyanin video sampun alit-alit bisa megending niki nggih karyanin video baris kirim ke bapak nggih. Nah, gending sekarare jenggot uban sekalipun niki kaki-kaki tongu demebok di beten cungu heken di jagute nekad ke pipine bak misi ebok buin putih buka kapase apa kaki kemulan keto mebulu uleng di marelekade tusing cening kaki mejenggot reko kaki tua maraya mente. Nah, niko gendeng sekarari senika pertama misalnya memurda berjudul jenggot uban. Nah, itu yang pertama, pelajari dumun terus direkam nggih dalam bentuk video nanti kirim ke bapak. Terus senika ping kalih wenten petang bulan. Nah, niki teler pelajahin tembangan nggih. Nah, tembangnya sekali puniki petang bulan hujan bales megrudugan kata dongkang pada girang yo mecandau kungke ekek kong kungke ekek kungke kong dingin pesan awak tiang ngetor nyemak saput ngojok bali tur mesari kungke ekek kungke kong kungke ekek kungke kong. Nah, niko taler karyanin video konten video kirim ke HP bapak nggih lewat WA nanti. Nah, taler akeh malih jenis-jenis sekarare sene wenten. Nah, ini kayunan alit-alit mangda akeh huning sekarare. Wenten ring Google, ring YouTube taler wenten, durus rarah-rarah malih nggih melajah-melajah malih megending sekarare. Gending meong-meong nggih sekarare taler Ratu Anom juru pencar nggih curik-curik nggih made ceni akeh wonten sekarare sekar mas akeh nggih durus rarah ring YouTube dipelajari malih gendeng-gendeng sekar-sekarare nika mangda angen pangrarana kayun atau menghibur diri ya pangada gendengan nggih. Nah, nika mantan materi wuku mangken minggu ini. Jadi karyanin video alit-alitin nembangang sekarare jenggot uban sareng petang bulan. Sampun dipuput kirim lewat WA. Contohnya sampun contohang bapak diwawu. Nggih. Nggih wonten sapunika sina bapak antuk paramus santi. Om santi 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 Om.